ایدی چارنویسا شیخ مقصود اشرفی دیار بود تماشاوان نیشا او هر دو تاخین کردنشین دو تاخین مزنن لحلبه کرد لی دمینن آسایشا کردی لوی داره بو آسایش دیسا دمینه آسایشا کردی لهر دو تاخین کردان ادی وی ببن بشک جو وزارتا نافخوا یا سوری سازی انوان تاخانجی و کبره کار خواهی بردوام بکن ریوبری خواه و مصرف و پرین وان سازین لشیخ مقصود و اشرفیه بده ریاض ناور حلب و روج آوای کردستان ده یعنی نافچین دبن دست حسد ده و آسایی ببه نهار ری ننورماله لیدی و هیدی ریا حلب و روجلات فرات جی نورمال ببه هر وها و نونرین هر دو تاخان یعنی نونرین اشرفیه و شیخ مقصود ده انجمنا پارزگاه حلب ده جه بکرن جبلی آسایشه و هزین سر به وزارت نافخوی سوری و تو گروپ و هزک چکداری لشیخ مقصود و اشرفی نمینن انجمنين هردو تاخين كردنشين ان حلبة اشرفية وشيخ مقصود جهشتن ريكفتنا كيلقى الكوميتيا دست نشان كري جالية دست هلاتا سوريا يا ساناسو اكاديميسيان كرد خالد جبرج تورا مدياي يارو داويرة بحسافي ريكفتني دكه ام الوار السياسي اللي لبنان قصدي او قافا كيبر البيشة وبتايبت يعني بشتي جو مذكرنا ركفتنا بقشتي دنا برا جنرال مظلوم عبدي وبريس شرع ده راستي يعني جو افقافا يكمينا جو غرسر عرده تي آويتن دواري خوي قانوني دجي راستي بر النصنامية حردو تاغات جيتي دهات ديار كرنجي دالي كي دندجي دنافاروكاوي سياسي دجي جو او حردو تاغي الكرديجي جوجي بأولهية أخوة بأسايش أخوي جهيجي راستي جوج مينرو أو جي ببن آليك جي أولهية حالة بقشتيجي أبا قافكي برباشو دري كفتني دهاتية هردو تاخين أشرفية وشيخ مقصود جآلية ريفا بريفا سرب باجاري حلبة بن لي بيويستا تايبت مندية جواكي وروشنبيرية هردو تاخان بي باراستنو ريز لي بيقرتن وزارة نافخويا حكومتي لقل هيزن أولهية نافخويا برپرسياريا باراستنا نشتجيين هردو تاخان لخودقرن ورينادن تشارانجيزي ودجايتي ددر حقي وان دبيكرن ام بحث بكن وام النافاروكا فيري كفتني بنرم پر گاوک لپیشه گاوک زمینه که آوادکه او زمین جوانا یعنی جیان کرنا به آشتیانه دنا برا همو بکاتین حلبه دجی راستی پر گف لسر وان حردو تاغا هبون جنگو ام دزانن يعني او دباجار حلب دنو او حردو تاغ من اصلا ما خوي كردي دهاتن ديار كرن لور اجي پر راستي ايريشا دهاتن و راستي قفا دهاتن لحياة داويجي راستي بسلاوي ما دوي دكات جوه هزا اسايشا قلوي دهبو رهنه جنگو وان دكاري وحياة داوي اب حردو تاغ بباراستانا ريكفتنا درباري روشا هردو تاخين كردشين ان اشرفي والشيخ مقصود الحلبي روجا يكي نيسان 2025 هات امزا كرن وبلاف كرن كتواري جيب جي كرنه خالد جميل محمد روداو ریوبر ناوندا کردی یا لیکولینا نواف خلیل درباره رکفتنا د ناوبر حسده و حکومت سوریه ده لسر شیخ مقصود و اشرفی دو تاخین مزنین كردان الحلبة جرودا ورقود حطانها أحمد شرع سروك السوري جبلي هسده تري كفتنك لقال تو آلية كي دن يسوري يعني تو آلية كي مثلا بيكاتين جدا جدا لسوري إمزا نكريا يعني ركفتنا فرمي كو سروك السوري لقال آلية كي إمزا كريا لقال فرماندار جيشتي هسده مظلوم عبتي إمزا كريا هروها قلت باندورا بروسياشتي الباكوري كردستاني دنابرا پککی سروک پککی عبدالله اوجلان و حکومت ترکیه ده دبیجه باندورا و راست لسر روج آوای کردستانی و سوری هبه وكهب تجزانه حمد الشرع نه به پارتیار نه به هزی سیاسی رو به کسی که دانستند نکردی و تبی منم زن نکردن یک عالی تنه هیه هزی سوری دموکراتیکه اف تشتغل تاخش مقصود چه بو ایدی گاوکی ارنی بر به
قبول كرن وبجراندنا او تشتاق دوي بيمانة برا جنرال مظلوم واحمد الشرعي بو جبر بشويك قال لك يفكري وتخالي كمين ده بحثا تاخي الشيخ مقصود واشرفيه كن برانيا وكرد وبحثا وهيك كن تايبت مندي جفاتي وشاندي حرد تاخا وكي تجي شو تمثيله وانا وكي همو تاخي ده ريفبري حلب ده افغاف دبهوريا مده باندورا حتى بيواجويا تشافلري اشتيدنا برا دولتا ترك وتفقرا أصدقاء كردستان دو ورزدار وجلاند اوجي تأثيرا ويدي هي و ويبنج هي تشيدكي او اعلان دستوري جهات بلافكرن او بنجهجي تشافلري او تشاو انا تايبت مندي تاخي حلبي قبول كت بجريني وناف دستنشان دكي چاولری گه ایدی تایبت مندیا گلی کرد و چسپاندنا ما في گلی دی دستوری بنگهین دی و دی دولتا کی گه تایبت مندی پیک هاته دیجی قبول بکو بجرین